بود ده جاره ام دچن ام دبیجن ورد چقدر دبیجن ولی واقعیتنا سوقاقی ام تنی ام ور بینای ممنون قیب ما خوش ام لفریبن مالا ما هي زاروكي ما هنا مشخرتشن مالا خو مرحت رودني راد بن هما تشاو باجي مالا ما دبي هري دبي ولا في اكيب الفري دبي اكيب كدنتي ياكي ولا ده اكيب كتيفري هر اكيب كي بنايكي اوا ايرو سي تشا روجا البيوان اي تي في سوقاقي جي تي بر ما بي قوتي جي ام دچن جمعه وساد بچن هيجي نا ما تشيش كيا راجيكو بلاوي افي كجمره دبي هرتك براتك ابن مالا خو اوددن باشقه كي دده واو نا شو مال نهرته حسن مثلا مالا مقاطع شاشاي ما جو قناه ابراهيم تاسبكم ببينن امروي غوري امش خرا الا ما خو بقدر انانين حسات تسبا ما هاتنا لي نرينا هنا كاتنا اي زلي ذا غوتنا كسيني كلا وني كانت كبني او اي بلدي هاتنا غوتنا حصار قايبه وتنه وفا بينا حاله وش ونقش تدبينن يعني امريكا ارم نوير امقش لكوچانه آوای وی خالونه ها آوا بیای و دندره بینایی دا گشته دک هی امنه برن تک هفنش ام پریشان درن یورد بیشن کی حسر خیده اتونه هر مال خوی ام تر مال تونه ام تک هفنه کام هرن کری اما اون بیشن işte اولا ام پر پریشانن و امزانه می چاب کنجی شش قاطع سیزده مالن تدر پر تدن ما مال هر مالك ام پیشش هفت تدن هفت حمال انسان تدن هناك جي تو مالك جي دو مال تدن çünkü o buraya kontakt eden dua insana da malek ya hiç desteğin her kay her koy ama ne oldu adam muani saklandın ne verin tek evine ana hasar kaydi habaya me بقول تامش خال ya خولونك بقول انا me destek bine me dizde şol bukra ama ne خولون da ne destek dikave her em خودی ساکن em ten çatlak nerin her roje çatlak gvede be yani أواي أم وأواني مانه ولا مش نواز أنا مش كن كلك أو بفيجن أواي بود أبيرو دهرو أم هرجالي درم بفيجن إيرو ناي مش دور سكان مش قاد خاني كي بجن خاني تنا أم تكبني خاني هواي دي سلام بقول مش قاد تكبني خاني شو تنا أواي كسكينة هاتي نقول يلا أواي إيرو كان رو أم بفيجن فأم ساكين قشتن دبي دريش خور ساكنين حياة واري أم درم على مربي خرات كبن يعني کسی نهاتیه کی نگویی و مشاندیه جی میشه فوتوغرافی آنچه گش کشاندنه مشاندنه بلدیه مگویی ورن دیسه هلاله بینن و اون حاله مدوینن کسی نهاتیه آوای مانی سکناندینه bu tür binalara bir daha gelip hasar tespit yapmalarını istiyoruz. Bir sürü bina var. Adam gelmiş sigarasını içmiş, ağzına almış sigarasını, çekiçini vurmuş gitmiş. Bunun hasar tespitle alakası yok. Bir tek bizim binaya özgü değil bu sorun. Bütün çevredeki binalarda sıkıntı var. Ya adam oturamıyor şimdi sen nasıl buna hasar tespit vermezsin? Az hasarlı bile vermez. Patlamış kolona az hasarlı bile denilmez mi? Hadi ağır hasarlı demedin ama az hasarlı niye diyemiyorsun? Böyle bir tespit olamaz. O da bizim komşunun yani öyle kötü sonuçlar var ki kapı bile açılmıyor. Kapısı açılmayan daire var. Ya sen bu binaya nasıl hasar tespit sonucunda hasar yok diyebilirsin ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan hayatı bu kadar ucuz mu ya? Sadece şu dışarı bölümüne gelmişler, merdivene bakmışlar. Yani bunlar da zaten yeterli. Daireye bile bakmasına gerek yok ya. Sen böyle merdivene bakıp, şu koluna bakıp bile sen hasar demek zorundasın sen. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı bence. Bakkal ya market yok. Evet. Kaçta oturuyorum? Bakkala selam versin mi? Ben yan tarafta oturuyorum.